Danas vas vodimo na najveći sajam u regionu. Biograd na moru je u periodu od 22. do 25. oktobra gostio veliki broj domaćih i stranih nautičara. Posetioci su imali prilike da uživaju u raznim atrakcijama i programima. Pogledajte kako je izgledala parada premijerno predstavljenih plovila, ali i drugih interesantnih, manjih i većih brodova na 17. po redu Biograd Boat Show. Dugogodišnja saradnja sa kompanijom Ilirija d.d. koja je i organizator manifestacije Biograd Boat Show, bogata prezentacije izložbenih plovila, bili su više nego dovoljan razlog da i ove godine budemo prisutni. Više od 275 izlagača predstavilo je svoje novitete i zanimljivosti. Oko 300 plovila u vodi i na kopnu, preko 1500 čarter plovila i 100-tinjak polovnih krasilo je marinu Kornati. Po prvi put u ovom regionu posetioci su mogli da razgledaju nove modele jahti do 20 metara, jedrilica, gumenjaka i drugih zanimljivih modela male brutogradnje. Izdvajamo gliser pogodan za sportove na moru i prevoz putnika, Parasailing 28. Novi Mary Fisher 795 kao nastavak vrlo uspešne linije Ženo plovila namenjen za dnevne izlete i sportski ribolov. Štand Yamahe krasio je katamaranski čamac Pioneer Multi Dark Line koji dolazi sa severnih prostora. Kompanija Byliner premijerno je predstavila 3 modela. Finmaster T8 iz finskog brodogradilišta dobitnik je nagrade Powerboat of the Year u klasi Performance and Sport za 2015. Na samo 8 metara ovaj gliser raspolaže sa 2 kabine. Deo za dnevno druženje je takođe komforan jer ima širinu od čak 2,70 metara. Ove godine najveći porast zabeležen je u segmentu katamarana dužine od 40 do 52 stope. Najnovijoj generaciji pripada Saba 50, poreklom iz Francuske, specifična po čak 4 odvojena prostora za dnevni boravak. Katamaran Nautitech Open 40 predviđen je za izlete porodice i prijatelja i ima jedinstven otvoren koncept kokpita i salona u zajedničkom prostoru za boravak. Pažnju je privlačio trimaran Dragonfly 28 Sport, dizajniran za modernu jedriličarsku posadu, a izložbu je upotpunila jedrilica More 55 za čije razgledanje se čekalo i u redu. Posebno mesta u marini kao i više godine unazad zauzimao je brod Event Ship Nada. Reč je o luksuznom plovilu kompanije Ilirija d.d. predviđenom za bankete, venčanja, poslovne sastanke sa vrhunskim razglasom i rasvetom. Posetiocima je svakodnevno bilo omogućeno kraće krstarenje na ovom brodu. Sajam je bio koncipiran tako da nautičarima omogući izlaske iz kruga sajma, što je veoma značajno jer omogućuje lakšu odluku potencijalnim kupcima. Gospodine Šangulin, zadovoljstvo je biti deo 17. po redu Biograd Boat Showa. Odlična atmosfera, prateći programi, preko 300 plovila u rasponu od 2 do 20 metara. Možemo zaključiti da veliki trud prati odlične rezultate, što ste vi i ove godine potvrdili. Pa mislim da da, mi smo isto jako zadovoljni da smo 17 godina po redu uspjeli složiti još jedan rekordan sajam. Drago mi je odaziv izlagači, odaziv posjetitelji i isto naši medijski partneri koji su uvijek dobrodošli tu i dopunjuju taj atmosfera. Bi želio pozdraviti sve gledatelji i pozvati da dođete iduću godinu malo na sajam. Kompanija Yacht Pool je u sklopu programa prvi i treći dan sajma prezentovala program Safety at Sea, sigurnosni koncept namenjen povećanju stepena sigurnosti tokom boravka na moru. Simulirana je havarija plovila, u more su bačeni dimni signali, te su 2 osobe opremljene klasičnim i automatskim samonaduvavajućim pojasevima za spasavanje skočile u more. Aktiviran je samonaduvavajući splav te ubrzo po njih dojurio emergency gumenjak kako bi ih spasio i odveo na sigurno.
Svrha programa bila je pokazati kako sigurnosni uređaji i sistemi pomoći na moru zaista funkcionišu u praksi. Nepoželjne situacije se retko, ali ipak događaju, te je važno tada odreagovati pravilno i poštovati propise, a sve s ciljem povećanja sigurnosti na moru, što mora biti imperativ. Da li smatrate i u kojoj meri da je razvijena svest nautičara o poštovanju i primjeni bezbednosnih i sigurnosnih mera na vodi? Razvijeno je, ali uvijek može i bolje. I baš sad smo imali razgovor kako naša nautička policija dolazi sve više i više u inspekciju i umjesto da tražiju neki gluposti, oni hoće vidjeti da li imate protupožarni aparat, da li imate prsluke, i vidim da ljudi su baš krenuli na akcije sada kupiti te opreme, jer oni bi znali i posuditi kad bi došli komisije, posuditi i vratiti. To znači da ipak kod nas svijest se malo pojača. S druge strane, ponuda u zatvorenom izložbenom prostoru pokrivala je gotovo svaki sektor nautičke opreme. Kako i sami organizatori ističu, zalazak sunca označava kraj izlaganja i početak večernjeg programa. Zabava se nastavlja u centru grada nadomak marine. U prijatnoj atmosferi nautičari imaju priliku da se opuste i međusobno razmene iskustva. Iako su zimski dani pred nama, pravo je vreme da razmislite o bukiranju odmora za sledeću godinu. Godišnji odmor na čarter jahta je vrlo povoljna varijanta, pogotovo onaj koji je dosta blizu i može gledati vremenska prognoza, last minute ponuda. Prosječna cijena 7-dnevni boravak na jahti je nešto i čak manje nego prosječne cijene hotelu i mislim da su vrlo povoljne uvjete. Ovdje se može iznajmiti skiper ako niste nikad plovili na brod i malo razmislite za iduću godinu, za vaš godišnji odmor, kako bi bilo to provesti odmor na more, ne pokraj more, i probuditi se svako jutro neko uvalo, imati neku slobodu, bez gužve, bez puno ljudi na plaže i jedan prirodni ambijent koji je jedinstveni u svijetu. Biograd Boat Show je i ove godine pokazao zašto se tradicionalno održava već 17. godinu za redom i zbog čega je konkurentan mnogim evropskim manifestacijama. Moderna i luksuzna jahta visokih performansi sa novim dizajnom i tehnologijama deluje zaista futuristički. Pershing 70. Kada je reč o plovilima renomiranog italijanskog brenda Pershing, opšte je poznato da se radi o plovilu sportskog duha, bilo da je u pitanju neki od open modela ili luksuzna jahta. Modelom 62 dizajneri Ferretti grupacije uneli su revolucionarna rešenja koja su na modelu 70 unapređena. Zadatak u dizajniranju modela 70 bio je jasan. Stvoriti jedinstven stil prepoznatljiv po svojoj eleganciji i brzini, snazi i lepoti, tehnologiji i bezbednosti, bilo da je plovilo u plovidbi, na sidru ili u nekoj marini. Pershing 70 nastao je kooperacijom poznatog italijanskog dizajnera Fulvia De Simonija i dizajnerske grupacije Advanced Yacht Technology and Design, koja je prethodnim modelom od 62 stope započela sa stvaranjem nove generacije Pershing plovila, koje će karakterisati izuzetno dinamične linije i inovativna dizajnerska rešenja. Futuristički oblici, naglašeni pažljivo odabranim bojama, privlače pažnju svakog ljubitelja plovila. Kontrastne boje koje su upotrebljene na prvencu ovog modela, restilizovan impozantan kokpit koji može da se poredi sa znatno većim modelima, veliki prozori na trupu i ostala dizajnerska rešenja rezultovala su potpunom simbiozom sportskog karaktera i izuzetnog komfora.
Kontrast boja jednako je upotrebljen i u dizajniranju interijera sa svetlim nameštajem izrađenim od jasena i tamnim detaljima visokog sjaja u boji ugljena. Ovaj kontrast potpuni efekat postiže upotrebom LED osvetljenja. Kombinacija bele boje, super strukture palube i plafona, drvenih podova, velike kožne sofe i trpezarijskog stola za 6 osoba, te nešto nižeg dela sa 46-inčnim TV ekranom, komandni most sa klupom za 2 osobe i barskim delom koji se može naručiti, osnovne su karakteristike dizajna glavne palube. Potpalublje formiraju 3 kabine sa sopstvenim kupatilima i kuhinja. Vlasnički deo se prostire celom širinom trupa i ima veliki dvokrilni garderober. Prvi primerak ovog modela ima vlasničko kupatilo sa originalnim dekorom, posebno u boksu sa tušem, gde je glavni zid ukrašen horizontalnim inoksnim trakama različitih boja, koje uz osvetljenje kreiraju jedinstven efekat poslednjeg trenda u eksterijernom dizajnu. VIP kabina smeštana je u samom pramcu. Veoma je prostrana i opremljena je dvokrilnim garderoberom, kupatilom sa izdvojenim tušem poput nekog apartmana. Kupatilo 3. kabine koristi se kao dnevno gostinsko, a naspram 3. kabine smeštana je kuhinja. Osim inovativnog dizajna, Pershing 70 je impozantan i po tehnološkim rešenjima koja su u opcionalnoj ponudi i koja čine ogromnu razliku u odnosu na druga plovila ove veličine. MOSFET, elektronski sistem kontrole. Naviop, touchscreen display na komandnoj konzoli samo su deo specijalne ponude koja su svojstvena mega jahtama, a po želji MOSFET jedinica može biti integrisana sa Votis audio video sistemom i omogućuje potpunu kontrolu preko iPada. Karakteristike kada su u pitanju performanse u potpunosti prati impresivnost ostalih segmenata ove mega jahte. 2 MTU 10V M94 motora od po 1623 konjske snage u kombinaciji sa Top System 80P drive sistemom omogućuju maksimalnu brzinu od 44 čvora, dok je krstareća brzina 39 čvorova. Na ovoj brzini autonomija omogućuje plovidbu na razdaljini od čak 265 nautičkih milja, a na maksimalnoj brzini 250 nautičkih milja. Maniact Group generalni je zastupnik ovog, ali i još mnogo poznatih nautičkih brendova. Ukoliko želite da saznate detaljnije informacije o ovoj srebrnoj streli koju smo upravo prezentovali, obratite se Maniactu. Imati danas brod ne znači samo ploviti, uživati u plovidbi i odmarati se. Potrebno je jahtu redovno održavati, bezbedno usidriti, vezati i obezbediti je od loših vremenskih prilika. Zato su nam potrebne dobre i kvalitetne marine. U današnje vreme marine predstavljaju velike nautičke centre u kojima se nalaze stotine jahti i plovila različitih dimenzija i veličina, uredno vezane i usidrene uz gatove. To su prostori u kojima se svakodnevno radi i vodi briga o nautičarima, plovilima i sadržajima koje nudi marina. Dnevna cirkulacija ljudi je velika, posebno za vreme turističke sezone. Zbog čestog prometa plovila i kretanja ljudi, kao i zbog rada sa plovilima na plutajućim gatovima, neophodno je pridržavati se posebnih mera opreznosti radi sigurnosti i bezbednosti ljudi i plovila. Postoje mnoge opasnosti koje mogu nastati zbog nepažnje, prirodnih nepogoda i nepoštovanja propisa i procedura. Jedna od tih opasnosti su požari. Znamo da su u marinama izuzetno opasni i teški za gašenje. Zbog specifičnih materijala od kog su građene jahte, teško se gase i materijalne štete su ogromne. Većina vlasnika jahti i uprave marina ozbiljno shvataju tu opasnost.
Veoma je važna dobra i precizna komunikacija između vlasnika jahti, posade i osoblja marina, te izuzetno bitan i zajednički rad u marini oko jahte. Zato realna mogućnost da se očuvaju ljudski život i imovina leži u preventivnom delovanju. Upravo zbog toga, u skladu sa međunarodnim i domaćim propisima o pomorskom rečnom saobraćaju, potrebno je obratiti pažnju na poštovanje propisanih mera. Kada vlasnik jahte bira marinu u koju će uploviti, on proverava preventivne mere zaštite od požara kao što su vatrogasni aparati, hidrantna mreža, čistoća, dokovi, prolazi, obezbeđenje, dobro osvetljenje, priključna mesta za električnu instalaciju, vodu, otpadne materije i drugo. Odgovoran nautičar se pridržava propisanog reda u marini i poštuje procedure za sigurnost i bezbednost, što znači da je prilikom dolaska u marinu potrebno javiti se upravi marine i informisati se o svim merama sigurnosti i bezbednosti. Posebno treba obratiti pažnju i biti oprezan na osetljiva mesta kao što su instalacije za snabdevanje gorivom, priključni ormarići, čistoća i red na gatovima, mesta za odlaganje otpada, sidrenje i kanapi u vodi. Zbog otvorenih gatova i prilaza prema plovilima, jer nema ograde, obavezno je deci staviti pre ulaska u marinu prsluke za spasavanje, jer pad u vodu može biti opasan. Neophodno je upoznati se sa emergency planovima u marini zbog eventualnih evakuacija i kriznih momenata. Svaki vlasnik i posada su odgovorna lica za održavanje reda i sprovođenje mera bezbednosti na svojoj jahti u marini. Uprava i zaposleni u marinama moraju da rade na održavanju preventivnih mera sigurnosti i bezbednosti u marinama. U ugovoru sa vlasnikom jahte navode se tačne procedure i obavezujuće preventivne mere zaštite od požara i ostalih mera za sigurnost i bezbednost plovila i ljudi. Obavezna je obostrana provera polisa osiguranja koje imaju marina i jahta. Definisanu proceduru i obeležena mesta za evakuaciju ljudi i plovila iz marine sa istaknutim dijagramima i planom o evakuaciji potrebno je postaviti na vidljivim mestima i gatovima. Emergency plan. Bitno je održavanje javne površine čistim. Obavezna je redovna kontrola elektroinstalacije na strujnim ormarima namenjenim jahtama i edukacija posade jahte o potrebi tih ormara i kako prepoznati kvar ili opasnu električnu opremu. Važna je komunikacija i kontakti sa vlasnikom jahti ako se brod koristi retko. Potrebno je izvršiti proveru u njenoj unutrašnjosti jer nemar može izazvati opasne posledice. Potrebno je vrlo precizno upoznavanje posade oko upotrebe i tankovanja pogonskog goriva u jahte i čišćenja otpadnih materija iz jahte. Bitno je preduzimanje preciznih mera i procedura za zaštitu životne sredine s razvrstavanjem otpada u odgovarajuće kontejnere i redovno održavanje jahti i plovila. Osoblje marine posebno mora da obrati pažnju na kretanje i ponašanje dece. Definisane procedure marine treba da budu primenjive i aktivne, odnosno važno je da ih osoblje redovno sprovodi i da postoji zapis o njihovoj aktivnosti u marini. Za uspešnu organizaciju rada i preduzete mere za sigurnost i usluge, za upravljanje okolinom, za kvalitet vode i za edukaciju i informisanje javnosti, marina dobija plavu zastavu. Raznovrsnost plovila italijanskog brodogradilišta Azimut garant je poverenje koje je ovaj brend izgradio u svetu nautike. Predstavljamo vam kolekciju Azimut Atlantis. Azimut je italijansko brodogradilište koje bez ikakve sumnje broji najviše plovila po marinama širom Evrope.
Shodno različitim željama i zahtevima kupaca, Azimut je vremenom razvio nekoliko osnovnih kolekcija jahti, što se pokazalo kao odličan potez. Danas u svojoj floti ovo brodogradilište ima čak 7 kolekcija, a jedna nosi naziv Atlantis. Atlantis Azimut kolekciju karakteriše balans između kvaliteta, odličnih performansi zaslužnih za bezbednu plovidbu i karakterističnih obeležja italijanskog stila. Ova kolekcija nastala je želji da se budućim vlasnicima pruži jedinstveno nautičko iskustvo. Atlantis spaja karakteristike sportskih kruzera i dizajnerska rešenja koje obezbeđuju komfor i jednostavnost navigacije. To je rezultiralo alhemijom između lepote i funkcionalnosti. Ova kolekcija danas ima 4 modela. Atlantis 34. Lep s polja, udoban u unutrašnjosti. Mekani krov može se potpuno otvoriti po želji, te kokpit postaje otvoren pod dejstvom sunčevih zraka. Ovakav koncept kokpita sa krmenom platformom nudi ugođaj poput neke privatne plaže. Sa podzemnim ulazom vlasnički deo je odvojen od ostalih prostorija, omogućujući tako vlasniku privatnost. Atlantis 38. Svi detalji na ovoj jahti dizajnirani su tako da pruže maksimalan ugođaj tokom boravka na njoj. Prostor je odlično iskorišćen zahvaljujući inovativnim rešenjima u arhitekturi, a svetle boje nameštaja još više ističu uobičajenu prostornost na plovilima ovih dimenzija. Atlantis 50. Azimut Atlantis 50 je novi model sportskog kruzera koji se u floti Azimut plovila pridružio prošle jeseni. Na palubi ovog kupea u performansama i kvalitetu uživa se na razne načine, te jednako pogodan za nautičare različitih stilova kada je plovidba u pitanju. Atlantis 58. Za ovaj motornjak se kaže da stvara velike talase emocija, superiornog komfora sa performansama koje omogućuju kruzing na brzinama od čak 40 čvorova, nudi opuštanje u luksuzu ne gubeći ni delić sportskog duha. U sofisticiran dizajn interijera i nameštaja izgrađen je od vrhunskih materijala i jedna je od najinteresantnijih ponuda u svojoj kategoriji. Atlantis 43. Ova jahta dužine oko 13 metara predstavljena je na velikom Dizeldorfskom sajmu nautike ove godine. Sljedeće subote predstavit ćemo vam novitete sa Biogradskog sajma i potrudit ćemo se da vam otkrijemo koja su plovila zaista vredna pažnje, ali i da ukažemo na moguće nedostatke. Vidimo se!